Bwana mkuru wa parish ya Birunduma Fred Gumusuza yashaba abakristo kwirinda gukora ibintu mbiniga na munonga abakozi b'imirimo ngo habo kubeta inshishiririreho abantu bindi kufera imirimo. Abakristo bayagita umukishabo kubagamba habaye gahabigambo ebi nico barkwega hizobere. Washanga wagira ikintu gacinje washanga wapanishinga abana batina mushango umwanya gwo kubahabura atoshanga umwana urusi wamutera munonga abo kubishe yacera kunyigize ubundo yanga kumwogeza sho yagabwa nambona abonesa onekereziye ji arundane sente kurgombera bwo byahebwa yahizobare ya Bikira Maria kandi zingine zo kumarira kugurita kari kereziye ji hamwe no kujimarira kujombeka. Kahirwa twafuna umugisha batuguza itaka turentushashura mwe nijoberi twafuna umugisha abanyihe bambasima ahabugura itaka Ndrose nwamanya